when you get there. We've been around to places, found interesting faces, whether young or old, no one left out in the cold. Take a long look around in places of renown, no one would wear a frown. And everybody got on down, sang a song or played along. The people that we meet came right up off the street. With a song and a dance, we gave everyone a chance. Yeah, we gave everyone a chance. I'll see you when you get there, if you ever get there. See you when you get there. I'll see you when you get there, if you ever get there. See you when you get there. We'll see you when you get there, meet you when you get there. We really care and want to share some time with you. We'll meet you and greet you. We don't want to compete, we're like a team. Sometimes a dream come true. Everybody gets a chance to do what they really want to do. Yeah, what they really want to do. We found on our travels around the country, and they're here with us. Please welcome Remission. There they are. I'll see you when you get there, if you ever get there. See you when you get there. We've been around to places, found interesting faces, whether young or old, no one left out in the cold. Take a long look around in places of renown, no one would wear a frown. And everybody got on down, sang a song or played along. The people that we meet came right up off the street. With a song and a dance, we gave everyone a chance. Yeah, we gave everyone a chance. I'll see you when you get there, if you ever get there. See you when you get there. I'll see you when you get there, if you ever get there. See you when you get there. We'll see you when you get there, meet you when you get there. We really care and want to share some time with you. We'll meet you and greet you. We don't want to compete, we're like a team. Sometimes a dream come true. Everybody gets a chance to do what they really want to do. Yeah, what they really want to do. When you get
Helo. Dwi'n dod drwad yma. Ynddo. Royalty free music yn y gefndir. Soothing, royalty free traditional Japanese music 1 hour. Tra, dwi'n chwarae hwn de. No, dumb test. Ie, bach yn bod yn unig. Da ni'n os yn music a Geoguesser. So well, no time limit, moving allowed. Cool. Ella na i symud i gêm go iawn yn y man. Ond Yell. Santa Rita. I'm really in the fucking lle rhan hwnna di. Zero. Reit yn canol. Yn y driving seat yn canol. App, iawn de. Dwi'n fwy yma do. Gyda un. American country yw yma. Lle do. Ydy tag Welsh fi'n hwn, ynddi? Tag Welsh fi'n hwn. Cael y holl... Am le i fyw de. Drive-through banking. Dwi'n sy'n saff iawn ydy. CVS, O'Reilly Parts. Nes i CVS back in the day, pan nes i Boston. 98 cents o.
Mackies. Good looking Mackies. Ooh, but the signs on, okay. Walgreens, is she me Walgreens? What's also Walkers, there she? Firestone. The best. You fath o blinking complete furniture. So yn lle incomplete furniture. Oh, well. It's all about. No credits needed. Oh. Asking for trouble. Asian. Chinese Caribbean. What? Chinese Caribbean fusion food. Oh, that's nuts. Been leather. Still flat. Hey, ddech chi iawn hwnna, Morgan y Craig? Iawn, ddech chi fawr dal i fynd. Mewn sy'n cael bach o chill efo'r Rwskis a Geoguesser. Na, Arizona. O'n iawn, dweud, o fama. In the Arizona desert. Ja, dwi ddim wedi wastad llawer a... Gweithio ydych chi wedi cael gwyl banc nis iawn. Ydyn chi. Beth, ia, fanna. Niam dweud fanna. Niam dweud Tuscan. Good haul of points though. Good haul of points. What? Mae hyn yn cheatio. Dwi fewn... O iawn de. Rwy'n wedi bod yn yr museum yma o blaen. Hwn wedi bod yn rwla. Lle di fanna? Museum de. Dwi'n joio good museum de. Wel, Canada. Okay. Dwi am styr hwla fanna. Oh my god! Dwi'n cofio fod Europeans gwyn di dwy'n bod dim yn yr hen amser. Oh, bad hwnna. Hwnna absolute bad. Ffrainc yn dwy'n. O'n i fel y Prydain oedd yn dwy'n stwff.
Ie, dwi wedi bod yn y British Museum, dio ddim mor claustrophobic a hynna. Museum, just yn... Dwi'n genuinely meddwl na fama-ish da ni yn y Mexico area bit. Tina del Carme. Ie, dwi'n i Mexico fyd. Alli bod yn absolutely rhywle alli yn Mexico. Dwi am dweud. Fanna. Oh my god, o'n i'n meddwl y pro do. Dwi'n gwybod sy'n deud yna. Ond yna... Dwi'n misgus. Dwi'n gwybod siocar o'ma. Ah, this is my place. This is my place. Dwi'n gwybod lle da ni fama. Dwi et. Iawn, so ma' na... tactics pan ma'n dod i Japan. Tactics ydy'r lonydd. Terminal. Reit, mynyddig. Cymraeg Yomi. So fan. Ah! Dwi'n mynd i gael fanna. Dwi'n gael siocar ond yma. Ohio. Ideal. Ohio. Yn Columbus, Ohio. Ydw i'n gallu gwneud well a Columbus, Ohio. Be? Oh, ddim yn bad. Ddim yn bad. Iawn. Yn os ydych chi'n gwell hwnna. Iawn. Ella na i wneud un map arall, ella na i reid run ar Alex Kidd wedyn. Wel... Who bydd sein o'n co? Ali, he's... Ie, dwi'n mynd un rownd arall o hwn. A dyn ar ei spin ar Alex Kidd, dwi'n meddwl. Oedd y rownd dwytha ddim yn dda iawn. O! Iawn, so hwn yn... So hwnna'n dweud araf ar y lôn, so hwn...
So fo'n... Oh, shit, see, na. Wild Atlantic Way, so hynny'n dweud fi, da ni top Scotland. Fama? Dwi'n mynd am Scotland wan. Iawn. O na, ydy hwn yn... Ta gogledd Iwerddon. Iwerddon, os. Hwnnw nesa. Ych seins ddim yn taro fi fatha Iwerddon, main Iwerddon. O, Atlantic Way. Nid o'n i gol. Lle neis, chwarae teg, lle bynnag mae o. Lle di fa... Bear Island. Ddim hwnna. Ydych chi'n meddwl ar cadwriaeth cefndirol yma? Ydych chi'n y mwd? Rwy'n wedi bod yn Berry Island. Dwi'n meddwl na Iwerddon, dwi'n meddwl na Scotland ys di. Dy ran ar yma. Oh my god. Good call, Morgan. So Ynys Master man, si beth. Rhyw fath o sein, dwi'n siŵr.
Give me a sign. Yn teimlo Singapore. Be dwi'n dysgu di, os yna right hand drive de, ar y gêm yma, mae'n edrych yn Thailand neu Japan yn Singapore. So mae'n right hand drive. Beth sy'n ideal am Singapore ydy de, mae'n tiny. So, di gael getaway efo fo. So, dwi'n lle ti'n reid o. Really? Ein sy'n cael chdi bod tro, ie. Beth dwi fod i wneud efo yma? Y cadwraeth yn y cefndir hyd uchel. O, nid, ddim i. Un o'r rhesymau fi byth eisiau mynd i America ar road trip ydy hyn. Absolutely. F-hole yma. O, sein yma. Be mae sein yma? Fisher River. Am... Felly di cael fatha... enw mwy... Oh my god, fi di hwnna. Mae'n y fanna. Di di cael... O, mae gen i afon yma. Da si enw da i'r afon. O, beth dyn ni olw fo? Be dyn ni'n neud yn yr afon? O, dyn ni'n pysgota. Fisher River? Yeah. Class. Okay, Fisher River 1 kilometres from yma. Rhaid eto fi'n hwn i Fisher's River. Sut mae Americans gorau? Seriously. Iawn, Fisher River fi yn all about fama. Ah! Shitty Canada. Fucking stupid Canada. Not surprised. Met few Canadians in my time. Yeah. Obviously, in Europe, and then Vans was to Milano, okay, then in Milan. Then in shitty Canada one. Canada. Bang! Bang! Last round. Seriously. Okay, then right hand drive. Douglas MacArthur Tunnel. Douglas MacArthur oedd y boi military de. Dwi ddim fan maesh.
Na, Golden Gate. Ooh. Lucas. Golden Gate. The ti'n troi off ar 101. North i Golden Gate. North. Oh, okay, so then dod off hwnna. Troi north. Hwn yn dod eto. Dwi wedi tyfa maish. Oh! More or less. More or less. Filan am hwnna da. Yr un yna da. Yn filan am hwnna. Canada just yn stupid. Glad stupid. So be? Ti'n dweud sy'n chwarae Alex Kidd? Dwi'n mynd un round arall. Dwi am wneud... Lle? Os di rhywun yn y chat yn gwrdd y sgrin ma, lle gyntaf chi ddewis yma na i fynd i. Gofyn am chat interaction pan nhw'n cynlluad yn gwachod yn gem berig. Gwybod hynna. Ond. Os ydych rhywun awgrymu pa'n i chwarae. Really co-world, da. Dwi'n partial am... Diwedd y dydd dwi'n world citizen. A... Famous places. Moscow dwi'n na. Hwna bach yn... awd yndi? So rhywun yn y chat erioed wedi bod yn Moscow ac yn dweutha fi lle mae Red Square yn Moscow. Beth dwi'n lyfio mynd i Moscow de. Absolutely ddim gut i fynd byth de. O. Efo mae e? Red Square. State Historical Museum. Bang. Bang. After a good start. Oh, dwi'n mwyn symud. Taj Mahal. Lle mae'r Taj Mahal yn India? Dwi absolutely ddim clem. Oh, India'n fawr. Wel, mae'n ddweud Mumbai, ie? Mumbai o Taj Mahal. So dwi'n stereotypio'r lad yn uffernol lan.
Lle... So Taj Mahal dwi'n chwilio amdan. Beth yn hyn sa. Dwi eitha hollol wrong. Taj Mahal, lle wyt ti? Dim Mumbai. Wow! Yeah? I'll give you the climb on the winner, Taj Mahal. Pell dwi. O'n i'n gwybod be oedd o dod. Istanbul? O, iawn. Union. O, da ni'n ôl yn Russia. Russia. Be, dwi... O, 1.1. O, dwi'n gwybod lle di fanna. Oh my god, what a shit mae'n edrych fanna. O'n i'n meddwl o gwmpas... O'n i'n meddwl o gwmpas y Colosseum. Mwy'n impressive na... Sbia? Sbia nhw'n agos fel hyn. Ech da crap yndi. Looks like... Sbia? Tylla bod yn bita na fo. When in Rome. O, allw ti. Lle mae'r Colosseum? So gyda ti hynna. 1.3 km. O, mae'n fyny. Last place. Groeg, di hwn de. Da ni yn Groeg. A mae bod dim o blinking scaffolding. Yr un dwytha fo scaffolding oedd. Ti'n gofio mynd i'r castell. Wel, pwy gama sydd wedi gweld Monty Python yn Holy Grail. Ond pan si i Scotland yn troedd, i'r castell yna. Dwi ti'n hogyn coleg sydd wedi gwachad y DVD yna. O, ideal, yn i'r castell na, ie. Ond na fucking scaffolding ar y bit wal lle oedd y boi John Cleese bod yn French. Was, dat yna. Dyn ni'n Athens o'n ganol Athens. Yay! O, gynnu fi do. Dwi'n dal yn y chat.
Rwy'n yn meddwl lle ges i'r cyddoriaeth gwyll fa. Royalty free Japanese music, 1 hour. Fucking key na, efo lleuad. Look at that. Music. Where am I dallu? Little Alex Kidd in Alex Kidd. And Amy Kidd. Iawn. Nee, beth yn rhan. Cael y machine bach ma. Iawn, so dwi'n y broses o goffan y gêm ma efo nghyfaill Morgan o'ch de. Os mynd i ni manager neud eto. Dal fi osgwch na oge. Faint o hwn dwi'n di stryglo fo. Ie, dwi'n neud, yna ni'n neud o'n. Ydy'r gêm yn dod dwad yn iawn? Ydy hwnna di? Wow! Oce, so ydy'r gêm yn swnio'n iawn? Yn Amstel. Ask by name. That's how the name. So dwi'n dweud e.
Oh, oh my god, mae'n ffocca in my face. Iawn. Where's the hint? So gynta ydi rock then scissors. Rock and scissors. Fuck yeah. Oh my god, dwi wedi go. Dwi wedi bod yn flustered. Dwi ddim, just... Nos y llachau. Yo, iawn di agos. Anyway. Iawn. One run dwi angen. One run. Rock, then scissors. Oh, dwi'n controller hwn. Dwi'n eisiau SNES controller. Dwi'n eisiau Sega. Oh my god, os dwi'n complete hwn fo'n un go wan, heb marw, da ni'n beth o'ch yn y worms eto, na di'r deal. Oh! Eto, dwi'n am y cyfri. Okay. Just cael... Get my head in the zone. Hell dosh. Dwi'n trio speedrunio fo. Iawn. Shit. Dwi'n gwybod beth sy'n rhan. Okay. Emrys na. Okay. Iawn. Hwn di real go wan.
Ie. Be di'r bonzi? Dwi'n gwybod beth dwi'n gwybod. Be di'r bonzi? A yna hwnna? Fflio to hwn. Fatha... O, ie. O, dim ar y byncyn llall mewn gyda fi. O, na! Free money! Un o bollocks fi, fatha, ti'n iwsio lodrwy? Ti'n mynd cael iwsio fo dan byncyn cwbl. On the way! Dim byd flashy, dim byd... Get a dosh, get it done. Get a dosh. Dwi'n picio chydig bach yna. Trick. Y thing yn istryglo fa yma oedd just mynd yn fast. Mynd yn fast yma yma. Just take it slow. Just take it slow, man. O, crap. Be oedd hwn, man? Be oedd hwn? Rock and scissors. Rock and scissors. Rock. Siswm. Siswm. Rhaid fod yn gofalus gyda'r siswm. Suck it! Get in my belly. Easy. Os dim Morgan dal yn y chat, wyt ti'n iwsio'r tacteg yma? Little suckers! Yn y bit yna fi ddim eisiau gwblhau'r gêm at ar ei meddwl fi. Cos hynna just read the president, wrong president. Too much. Dwi'n gadael y train of thoughts yna. Lle mae fod? In the trash.
O, dwi wedi ffwcio hwnny fyny do. Dwi'n nôl hwnna. Oh, come on! Not happy. Not happy. Oh, insane, man. Punchaka! Oh. Good work. Scissors and paper. Scissors and paper. I will choose. Welcome, Alex. You are a prince from the country of Daxian, who was kidnapped by evil men when you were but a small boy. Your native land is now being grossly misgoverned by the tyrant, Janken the Great. The mission is to save the populace from him. Classic Pokemon reference gan hwnna. Ond ie, mae yna... Dwi'n hwnna dwi'n ei lefel sef o... Gwair yma fo. Effio fyny'r bonus stage. Dwi'n mynd yn... Money. Wwsio. Eisiau fynd. Na, dwi fama. Oh, shit. Dwi'n clicio ta. O, ta, dwi'n siwsio fo.
Basically colli... Dau... 3 life. Dwi... Nu du erin... In een merk kwijt. Ai. En je merk kunnen we dat. Here comes the money. Here we go. Money talk. Ah. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Oeh, zo lekker. Ja. Joggle. Scissors and paper. Scissors and paper. Scissors and paper. Oh shit, okay. Shit. Wat had u gehad? Wat zat u in Westland? Doe je even... Most awful soundboard. What's your profanity? Right, I'm sorry. How major deaths? Yeah, maar usual waveband, so dat daar waveband really cheap and that's the waar so maar level of sign maar kunnen we John Cena scream a cut team show
Mae'n iawn, os ti ddim yn... O, ti'n colli bywyd wedyn. Right? Lot o dosh. Lot o dosh. Ond ni'n meddwl i switcho hwnna on yr better thing na. Yn setting gwahanol yma. O, mae better TTV a Banker Phase Z on gyda fi. Dwi'n meddwl bod hynny'n iawn. Be oedd y blinky thing tro yma? Scissors and paper. Music on it. But we did the sermon. Speedboat. Okay. 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 Secretariat. Helicopter. Mountain. Scissors. Scissors and paper. Scissors and paper. What was that? Scissors and paper. That's a lot of damage! Paper. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing. Yo, maybe concentrate at level yma. Oh my god! Stupid monkey. Oh, nes i mynd I fan. Na, ti'n gallu mynd I fanna. Come on, the baby monkey. Oh, God.
Die! Fintia. God, dwi'n... She cocio hwnna do. That's a lot of damage. Take it, well, boi yma di... So, di chwrtyn downhill bit. Shit. Dwi'n literally canol dyn nhw. Here comes the money, dwi'n siarad. Ond dwi'n wonder yn off bits called ffocodol. Don't care. Na, gyd yn hwnna nisio. Where'd I go? Awful. We 3 life though. We 3 life there. Dwi wedi colli, dwi wedi bod yn chwarae'n fler there. Dwi'n meddwl dwi wedi complete y game, Surprise, motherfucker. Na. Dwi'n gwybod beth chi'n tynnu efo'r person. Oh, shit. Oh, cap. Os dwi'n hitio'r bloc wrong o fe yma fan. Dwi... Ie, ti'n cael hynna it. Okay. Iawn, so hwnna level 3 wan there. Level 3 rock and scissors. Rock and scissors. Rock and scissors. Na chi, rock and scissors. Dwi'n... Fucking heat, huh? Oh my god! MLG! Shit. Damn! Okay, bydd hwn. Bydd hwn. Rock and scissors. Rock and scissors. Rock.
Yes! And his name is John Cena! He's gonna get in the ring and put boots down. Scissors. Scissors. Come on. Come on. Come on. Yn fflio to yma. Dwi wedi completio yma. Dwi'n mwyn Morgan down the chat. Gweithio ti'n... Dwi'n mynd notes o hyn. Okay. Castell. Rwan mae pethau dechrau men and women from the boys and the girls. No. Paper, paper. Dwi'n team yna dda. Hey, Lee, Welsh, dwi'n am y red. All mae mouse fi dda. Oh my god, dwi'n ydych chi'n cadw... Hey, Lee, Welsh, dwi'n am y dilyn. Dwi'n y proses o... Oh my god. It's fucking on. Woo! I don't know how we need that control your soundboard because we love it on. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm overwhelming. Okay. Ooh, chat's paused. Oh, the chat is paused. Ooh, okay. Sorry, o'n i wedi sgolio'n wrong ar y chat, so ddim yn gwybod beth ydych chi dweud. Ia, unrhyw tips. Neu, dwi'n gwerthfawrogi nhw. Oh my god, it's still there. Still the MLG play of it. Hello, Oh, nah, dim hwnna ni. it's me. Be mae hwnna'n neud? Be mae hwnna'n neud? Ydw i angen o?
O ie. Mae yn chwarae yn sy'n y chat hefyd. Fi o'n stream yn Gymraeg. Fi o'n stream yn lot fwy cyson na fi. Ie. Mae yn bodoli. Oh my god. Some lot o'n neud e. Some lots of streamers Cymraeg de. I fi bod yn ymwybodol o de. Y criw bach yna ni. O, sy'n fler yna da. Dwi'n o gogledd o'r de, ti'n dod o, mae yn chwarae yn y chat. Oh my god, beth hwn? Paper, ie? Paper. Paper. Dwi'n fod i fod boods ar Twitch. O, ideal. Ie, dwi ar gogledd hefyd, sy'n bach yn amlwg efo'n acen. Paper. So good. Sydyn. Have we got P? They just find a clip. Or on? Come on! We said Dylan Smith yn bahafio. So ni gael leak fan'na. Okay. Wel ia. Fel rhywun sy'n ar Twitch yn aml hefyd, a chai hollbol dath i ti'n dod o'n a hwn y tro gyntaf chdi'n neud stwff yn Gymraeg yn oed. Right. Mae'r tag Cymraeg na. Which mae'n chwarae yn y chat. Chwarae teg, dwi'n meddwl fod un o'r na, Dylan Smith yn iawn. Gai ceg iddo. Mae yn chwarae yn y chat. Mae o'n gwneud lot o gwaith fatha i cael o tag na chwarae teg iddo fo. Mae cael o tag Welsh na wedi bod yn da iawn. Tag Welsh gyda fi, ynddi? Mae'r shocking faint, really. Mae dal yn siomedig fod o ddim yn yr bit iaith chwaith den. Do. O crap, beth hwn. Mae'n gant yn y chat. Be dwi'n neud tro yma?
Kate yn eisiau... Rock, 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 rock. Rock, rock, who's there? Rock, different. Rock, rock, there. Rock, rock. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you, fuck bless. Ia. Adio fo, ychwanegu'r Cymraeg yn iaith ydy'r, Oh my god. Okay. Oh my god! O'n i'n gwybod eisiau. Oh my god. Dwi wedi wastad lot o bywydau fyna. Dwi wedi wastad lot fewn o bywydau fyna. Yeah, boy. Ia, Dwi'n meddwl, tag Cymraeg da ni gyd eisiau, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, hynna gyd efo. A hefyd, dim yn... Yn amlwg, mae'n rhywun yn Twitch yn gwybod y sefyllfa efo ieithoedd bychan yma. As in, mae'n dweud tag Welsh i'r Cymraeg. Lle. Ond... Just doro fo'n ieithoedd, ia. Dim yn stopio neu arall na di. Faith yn gallu other. Wake me up inside. Wake me up inside. Yeah, boy. Hot tub, yeah. Nah, scream hot tubs, yeah, don't get me rock scissors. Nah, hot tub thing yn... Ar un llaw, streamio be bynnag ti isio, ie. Os long sy'n mynd llad yn ei filiad neu pobol, neu fath really dodgy, whatever, yeah, whatever. Just... Mae'n llefydd eraill i weld tits y beth oes. So pobl yn private to message o fi, allai ddweud chi mwy na 3 websites efo boobs yn efo. Mae'n angen o, ond eto, streamio be bynnag ti eisiau Twitch hefyd, ie. Mae o'n... Ar un llaw dwi eisiau dda streamio be bynnag, ie, da open platform. Ond eto, os ti eisiau streamio dyn yn cysgu, na fe, ie. Ond, ie, dwi'n gweld yr un hot tub na'n... Dwi'n ni'n. Rock scissors o, dwi'n gwybod hynna dwi eisiau. Dwi eisiau os dy cash, ie. Dwi eisiau os dy cash. Dwi ddim yn mynd i... Dwi ddim yn mynd i wastad 200 ar beic. Dwi'n neud o.
yn ilo. Ond ie, mae'r hot tub thing yn... Mae'n just gymaint o fine line. Dwi'n falch dim yn cael ei mixio yn byd arall, de. So... Dwi eisiau syni fod fatha... Bod Amazon eisiau neud ond... Oh my god, ddim yn byth ar hwnna. Na, ddim yn chansio hwnna. Ie, hynna ydy'r thing efo stream yn Cymraeg, dwi'n meddwl, faint yn action gotcha fi wan. Dwi'n dweud, 5 viewer, that's the name of the game, really. Dwi'n fod yn siarad am hyn efo yn chwarae yn aml ar Discord. Y dadl ydy, fydd rhaid i rhywun dechrau stream yn Gymraeg. Ti well off yn trafod yn ar y cychwyn. Ie, dwi'n bod, di'r Cymru Cymraeg heb really heb lotio ar hyn o ddo. Dal yn bach yn tabw chwarae games ddim yn Gymru in general. Dwi'n dweud i pobl yn gwaith efo a teulu felly. Hyd o'n ffrindiau fi chwarae games a ti'n cael y... Ie. Unrhyw beth arall technolegol o Cymru Cymraeg wastad rhyw 2 flynedd ar ôl pob arall. Dyna di rhwng 2 flynedd bydd fucking SOC efo crap Twitch fi neb yn watch anyway. That's just the name of the game, yeah. Yo, rock, scissors. Scissors. Rock, scissors. Yeah, mae Morgan di siarad, a fi di siarad, cael amball noson o siarad am hyn. Ie. Mae'n chwysredig. Trio stream yn Gymraeg, a trio cael rhyw fath o gynulleidfa. So, ie. Wow! Fucking love it, innit? Dwi'n siarad bwyd. Dechrau. Dwi'n meddwl bach yn wahanol I fi hefyd, achos... Dwi'n 32. Dwi'n gwneud fi job... Da, ti'n Dwi'n fi swydd da efo cyflog iawn. Dwi'n byw ben yn hyn, fi tŷ, talu mortgage. Dwi'n angen neud gyrfell yn y hyn. So allan mae beth dwi'n dweud dod o fatha... Diolch. Fatha chdi neud yn yr notebook yna, Morgan. Ond fatha... Eto beth arall dwi'n siarad efo'n chwarae yn aml. Os ti eisiau bod yn professional streamer, mae o yn... Mae numbers game ydyn. Ti angen hitio the viewers, ti angen hitio the members, ti angen hitio the subs. A dwi'n dall ydyn, pam sy'n gwneud y Cymraeg ydyn, hollol bollocks. Ond, boi 32, dwi'n Gaernarfon, tu ben I hun. Isio
yfed fach yn booze tan chwarae gêm i fynd i bobl yn abod. Ie. Ella dim fideo boi iawn ar Twitch i siarad amdan hyn. Ond... Weithio eitha niwi chi yn ar y bach, de. Mae pobl fatha Morgan yn chwarae. Yn neud... Dwi'n gweithio glytach na fi pan dwi'n stwff fel hyn. Dwi'n ond yn neud o'i Mali Cachod. Sbio'r hen. Sbio'r hen podcast fi. Mae'n just yn ramblings of a crazy person yn neud stwff stupid. A hynna dwi'n joio neud, de. Dwi'n byth neud o full time, de. Just yn mythu'n Gymraeg. Mae pobl, unwedig pobl fatha Morgan chat a pobl, rwy'n fatha Lynette, hefyd. O ie, dwi'n gwybod, mynd am y channel points. Ia. Na, dwi'n hen law ar y Twitch. Tia. Un o'r rhesymau dwi ddim efo channel points. Di beth ysdi bwyntio allan at gynna as in. Eisiau flair hwnna do. Ydi... 5 viewers gynna fi, a mae'n 11:25 am o syl. Ie. Mae channel points yn rili da ar gyfer fatha engagement felly fi dall yna. Morgan yn y chat, dwi'n wedi bod mor bell o hyn o blaen, so beth dwi angen gwylio allan amdan. Ia, pryderon chdi am stream yn y Gymraeg. Hollol dilys a hollol wir. Just, fatha mae Morgan yn dweud yn aml, chi di rhywun gychwyn fydd. Ar cefna pobl tha ni. Mae... streams... Dwi ddim syniad. Oh my god. Sgwym syniad beth dwi'n yn lefel yma. Absolutely dim. Ideal. Diolch chi. Dilyn yn chwarae hefyd sy'n yn y chat. Fi o'n streamio lot mwy cyson na fi. Mae'n allai meddwl na fi pan o'n streamio hefyd. Ond bendant, ia. Diolch am y follow de, ond swn i'n, ia, follow i yn chwarae hefyd, mae'n gwneud lot o stwff da ar y teg. Hwyl, oh my god, beth ydy hyn? Be di... hwn? Morgan.
O, iawn, oce. So, os na i... Yw'n hwnna? Fuck. Oh, na! Ni angen hwn. Oh, paid. Hey, remember? Fair and tough and tough. So dwi wedi wastio modrwy yn y modrwy dan y foedd. Oh. Yeah. Ydw i'n mynd y ffordd iawn? Yn gwybod ti'n gwybod? Dwi'n teimlo dwi wedi wastio modrwy i hyd. Oh my god. Rest. Os na rock, paper, scissors arall? Oes, paper. Iawn, oce. Bwydas gyda fi. O, dwi'n agos i off yna wan. Yna bits bach na mi dwi ddim eisiau gopan o'n di meddwi. Dwi'n reit pissed. Oh my god. Alla i just dwisio hwnna? Iawn. Do fe? Dim mwy o bwys. O, cadw hwnna. Cadw be? Ddim eisiau hwnna wan. Iawn, oce. Ydi hwn ta? Be mae hwn yn neud? Be mae un yma'n neud trwy'r chat dal i fyny? Be mae hwnna'n neud? Be? You stop with the battle can of Pepsi. Hey, it's Pepsi. So dwi angen... Okay, I'm just something there. I'm this just... Okay.
So ffond dod... O, fe gynnu fi digon o dash o cash i cael un continue arall. Fe, o'n i'n disgwyl marw yn ôl dipyn a jyst malu cachu ar fath arall. O'n i'n disgwyl nhw mor bell o hyn. Hwnna dwi eisiau negi, hwn dwi eisiau ie. Fel ti'n sylwi, fel dwi'n mynd yn bellach yn y gêm, llai dwi'n iwsio soundboard fi. Os ti'n gwybod lle dwi yn, ti'n di gorffen y gêm na do? Ffosenti. Mae iawn i fi cael... Iawn, ddim yr un gwylod, ond dim yr un top, ie? Oce, so os ys ti farw ar y boss ola, be dwi'n yn gwybod am y boss ola? Os na trick i'r boss ola? O! Na! The fuck, o'n oes? Tro nesa, bod dwi eventually marw eto. Have you ever had a dream that you want him to do you so much you could do anything? Arogyn. Wel, os gyda patrwm. Dwi'n actually yn golach gyda llaw. Camera, ydy o. Os na... Hwnna.
To the boss one de. Dwi'n marw nhw dŵr na. Oh my god! Mae 400 ddim di hel digon I cael continue arall na. Bagia bach fel a ddim. Dim lawr hwnna. Bys ti'n gwrs dwi'n lawr I chwith o fanna? Dwi'n marw ynddo. Ti'n meddwl dwi'n marw. O, so... Ges I'm game over tan eisiau gyrraedd yma. O ta be? O'n i'n chwarae'n Inferno o fler, o'n i'n golled lot o... Ti ddim pigo fyny lot o stwff. Look at hwnna. Mae hwn yn... Dwi'n gwybod os di cael... So unrhyw rheswm I cael y model yma, so jyst fi sy'n mynd I cael y model yma. Dim pynsio hwnna. So dwi'n fel yna. Yes! Okay. Okay. Yeah. Faint o lefel sgynna fi ar ôl hwn, ti'n meddwl? Os mae modern yn da yn byd, yn fates, rock, paper, scissors yna. 190. Shorts, da. Gone.
di bod yn wastraffus o'n. Eyes on the prize. Oh my god, eyes on them. Dal hwnna ffwrdd o. Oedd ddim rheswm i fi wneud beth eisiau fan o'n yfyd. Absolutely dim. Bazinga! Tad yn yma, de? Unreal Engine 5? Unreal Engine 5? Hello, I'm Brian Karras, Technical Director of Graphics here at Epic Games. Hi, I'm Jérôme Plateau, Art Director of the Special Project. A few years ago, we got together as a team and brainstormed where we thought we could push forward the state-of-the-art in real-time graphics. There were two key areas that stood out. The first, dynamic global illumination. Beautiful bounce lighting instantaneously. I don't have to be constrained to do a game where the world has to be static, and I'm able to iterate a lot faster. And we call this new system Lumen. And we're about to show you what it is capable of. But first, there was another area that we thought we could push forward. Truly virtualized geometry. The artist wouldn't have to be concerned over poly counts, draw calls, or memory. We could directly use film quality assets and bring them straight into the engine. And that's a big deal for artists. I just want to be able to You can import my DMCA ZBrush on model, it. my photogrammetry scan, my CAD data, without wasting any time optimizing, creating LODs, or even lowering the quality to make it hit frame rate. In the end, that's what it's all about. Art that just works. And we call this new technology Nanite. Here is the future of Nanites. Unreal Engine running live on a PlayStation 5. Awesome. Let's take a look at Buy it. Nanites with Bitcoin. This has to be the right way. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Ow! Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but instead of using the game versions, we used the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around 1 million triangles each, and thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over 1 billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel, which means triangles are often the size of pixels.
This amount of Geoguesser. geometric detail requires fare un shadows to be Geoguesser, pixel cred-te-ne, accurate as man. well, and Nanite can do that too. Qua era alternativa, di fa. Speaking of lighting, Cofio, all fa, of the qua era lighting in this demo alternativa. is completely dynamic, with the power of Lumen that even includes multi-bounce global illumination. Grande. No light maps, Vedi do. no baking here. Vedo che impressive. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Okay, let's keep going. Yeah. Trick the trades, isn't it? What John Carmack did. The trade, isn't it? We've made some great additions to our audio system as well. Inedeke. Convolution reverb allows us Is to she measure quite, reverberation characteristics of real She can spaces, control like our actual PC, caves we're that we sampled, gonna and be reproduce control them our in virtual PC, our spaces. PS4. Sound field Vabbè. rendering allows us to Sì, record vivo in and playback graphics card, spatialized audio. Ci chegou o potential graphics card, chance de control. Tu me dei hyn. All of this adds up to a more immersive experience. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never Mae gen before. prydferth, os ti fel horsepower de, os ti ddim, si chwarae efo PS4 Pro, at optimize We've your also style added a now. ton of new Gyfer yn y functionality menthyg yn y to run PS4 fluid normal simulations best. like you Oedd see in o'n the water below. Ond ia. Mae hwnna efo'r PC tech de. Dwi'n mynd boi, nes i'n joio Max Payne 2. Nes i off Remedy. The demo runs on our chaos physics system. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of Stop the gael things falling can stop rocks random. and the cloth of her scarf. O, yn y morgan, os ydych chi'n dal yn chat, dwi'n mwyn os ydych chi'n ffansi, mae E3 os yma. Dwi'n mwyn gwybod os ydych chi'n ffansi neud Now that the stream, environment is so complex, we've Gyda ni needed to siarad greatly dros the improve our animation presentations. systems to adapt. We've Real added presentations predictive of foot Gilly. placement and motion Does warping, yna i which twyl dynamically modifies IK and body position heads up to look rhywun more sy'n natural. ffansi neu hynna gyda. For the character to more realistically interact People with the put that out, environment, actually. we've added the ability But, to trigger seamless contextual with a lot, animation events, what's like her that? hand on the door. Looks promising. Nath yr demo Dynamic GI is amazing, Horizon cael not fynd yn just for mwy. speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Nice. Any light Looks- source can move while it still might having be. beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. You can even see the Niagara-powered bugs reacting to the light. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Remember we mentioned high poly assets? This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. Pwys neud yn real? Epic, e? And we can do more than a single statue. There are nearly Running on 500 PS5. of that exact statue at the same detail level placed in this room for a PS5? total of over 16 billion triangles from statues alone. It's on Over this PS5. entire demo, there are hundreds of billions of triangles. So with Dwi'n Nanite, you cyrraedd have bits ar y limitless graff geometry, gyda and with Lumen, Batoion, you have fully Gyda'r dynamic graphics. lighting and global illumination, all running on a PlayStation 5. Yeah. So os dim PlayStation 5 de, dyna'n golygu fod dda ben yn dal tech yn ôl cael y data off y hard drive. Cos mae technoleg PlayStation 5 yn gynt SSDs ydy. Dyna'r pwynt ydy. So,
Ddim y graphic cards capabilities dal, ddim byd yn ôl rili na ci. There's not much time. Faint o fast dwi'n cael y And this data. doesn't need to be constrained to best, small rooms. It can stretch all the way to the horizon. Os di hwn yn rhedeg PS5, so mae'n dweud cwyd yna sa. The portal, it's open. Don't fail me now. Journey, heading to PS5. Yeah, they won't know it in real time. No way. It's time to see what's next. Yeah. Looking good though. Looking good. Wedyn yna de. Wel pwy sy'n gweld hwn? Hwn yn dechrau it's dda de. Yndi. Mae hwn de ar gem nesaf trwy ddangos de. Mae'n ddangos 20 munud o. Mae hwn ar gem nesaf trwy ddangos. Neu fi eisiau PS5 efo. O'n i'n gwybod beth fysa eisiau fi ni cael PS5. Hi everyone, my name is Matthijs de Jonge. I'm the game director on Horizon Forbidden West. Last year we revealed our ambitious new project. And since then, the team has continued to make great progress on the development of the game. We are very excited and honored to give you an update in this state of play. And in the countdown video leading up to this moment, you have already seen glimpses. Mae hwn, dwi'n gwybod ddim yn Real 5 di hwn, ond... Sbio. There's the bridge. O, mae'n clywed o. Yr unig peth amdano fo ydi... I know a way to get there fast. Mae'r chwarter ola yn... bach yn ormod o busy-work. I fi. Gotta be careful. A da beeline yn gyfer ymlocio'r ancient armor. Well, dwi'n fath o hyn, ti'n gweld y junk o fe yma. That should do it. Help's on the way, Aaron. Dwi'n gweld PS5 yn ein gwaith fel yna impressive. Rwan, mae'r gem yn fath fatha Lost Us 2 a PS4. Mynd yn hynny'n iawn ar PC na. Aloy! Watch out! Action to run. What's it going to be in PC oherwydd sut mae'n siarad efo'r pethau yna. Aaron, stay put! I'll handle this! I have her! Got ya! Man down! O, ti'n sylwi fod hwnna mor uchel, sori. Dyfa. Yn eich o'r soundboard fi gynnar. Far Cry 6, e. Dwi'n gwybod beth i wneud am Far Cry 6, da.
June 12th. Pan mae June 12th? Di Sadwrn hwnna. So fanna fydd y Far Cry 6 ti de. Efo E3 ma wan, ddim yn E3. Mae'n... Far Cry, roi di joio Far Cry sti. Dwi isio joio fo, dwi'n dall pa ma'n dda. Dwi'n just roi di clicio fi. Another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapo? This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Oes faint o dda di technoleg? Mae'n edrych o pobl na di. Not bad, Danny, but we're just getting started. Rule number 1. A good guerrilla is a hidden guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, train, Oedd hwnna'n cockfighting? Oedd hwnna'n cock... Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. by smuggling in supplies. You'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers. These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. First person Ubisoft games. This land is your home, Danny. I'm sure you know every inch of it. From the bloodthirsty jungles, postcard shorelines, the dead-end towns, and our friendly capital city. How you get around is up to you. Good girl. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes. What do you got? Sabotage. Yeah, that's 5. That's a pumed yn really neud i You fynd don't o. always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think el presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Rule number 3. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey, he's not here. If you expected reinforcements, I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver. That means absolutely everything from sardine cans, A fel am y Cubans yn trin nhw fel arfer efo sigar. to equipment. And some very unique, deadly weapons. Dwi'n gweld y gwn yma, mae hwnna'n cool. Mae'n teg. Dwi'n fel am y CDs yn gweithio yn di match. This, the Supremo backpacks, handcrafted by yours truly. Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. Give me lip, I'ma stick it to the yard. Get a stick, make a switch. I end the conversation real quick. I am cracked, I ain't lying. You and I both know. You want this. For a guerrilla. For a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush. The taste of sweet victory after you freed your people from tyrants. It's fun. Politically vague, dwi wastad yn meddwl am Far Cry. Oh, and the final rule. A good guerrilla always brings a friend along for moral support. Ti'n gael seithi'r ci? Ti'n gael seithi'r ci? Well, ti'n gael seithi'r ci dde.
Yeah. Gallwn train trydydd. Dwi am I... My god, dwi'n ymlaen I cael yr LED lights yma, Morgan, cos mae gwyneb i'n fatha cyn. Dwi'n goch. Dwi ddim. Anyway. Ie, dwi'n cael siarad os y press conference dwi'n meddwl sy'n yn hwyl. Play it on the... Play it on the series, yeah. Stop. It's ffordd hwnna. Welcome to Nigeria. Oh my God. Back I told you. Hi, young man. We'll meet again. If you don't leave my wife, my soul, my sweetheart, my only woman. Oh. Nah, please. Cocaine. What the hell? Holy bastard! What you are doing? You slapped me, you monkey! Marry me. My future, my hope, all my sorrows, all my struggles, all my hopes. What will I do? I can't even resist. Oh my God! If it doesn't What work is that? Why are you running? Go now. Why are you running? Oh my god, Mr. Glover. Spider-Man. That's one shiny Spider-Man. I would like to be a terrorist. 14! Iawn ta, dwi'n mynd dan. Hwna'n ffordd da. Hwna'n ffordd da o goffan strib. Dwi'n dweud yma. The man is killing us, man. Over. Kufuna bulungi. Bless the bomb, over. Kibira kyali kikwafu katusooke tusakuleko. Drop the bomb, man. Nino tumufunye. Katumulembe. Cases. Fire cases. Loading. Just spend it to that. Yeah, I'm watching no one that did it. Methods of self-torture? You cannot stop me. Father, in the mighty name of Jesus, for this purpose was the Son of Man manifest to destroy the works of the evil one. I come against you in the mighty name of Jesus.
Sounds scary. Oh my god, no. Oh na, mae'n teich ni o'n i Cymraeg. Snake. Oh, yeah. Oh, so total legit helicopter na. So ddim yn toi o gwbl. Yes! Fe dwi'n enjoyo na ffilm o'r beth sgynnach chi. Dwi'n enjoyo'r aesthetic yna. Dwi'n ffilm Be Kind Rewind o Mos Def o Jack Black. Gang of combat. Hey, shit! World of Warcraft. Dim bai y stream ydi o. Mae o'n laggy ac yn bethau i fi hefyd. Oce, dwi'n mynd. Anyway. Dwi'n cael gwared hwnna. Dwi'n cael hwnna. Diolch yn fawr iawn, Epic Gamer Move and the Time Cases, ie. Ie, owch yn y stream nesa. Bydda efo'r criw yn chwarae gan wsos a mae'n thebyg fi beth fi. Ond ie, diolch yn fawr. Oh my god, dwi'n effect o'r goch. Dwi ddim, do. Anyway. Sortio'r golio am y tyn nesa. Welech chi yn y stream nesa. Hwyl fawr.